Aing mana lapar, idak aing di macare kanan gara-gara tengah suluh. Imah bibi aing kauruan gara-gara bibi aing ya aing. Eueuh gitu isi. Sarana gede si Jarjit isi eta aing poho be karena si eta jakara kenal kamari karena kenal gaduh. Ayo dah kumaha ieu teu aingnya aing kan bibi aing kauruan di mana kumaha ya aing. Lapar aing yeuh. Bahaya nyendang deh. Jadi dia tidur. Aduh. Mending dahar kan dia yuk aing mah lapar ya. Beueuh di mah aing sangu aing cari kanan dia mah tadi kemarin. Sarua aing dia kalah suluh ieu betul aing lapar. Sejarah begitu dia. Itu tadi kemarin biasa eta. Gila aing ieu mah lapar aing. Daek jam roti. Daek. Mana? Dah. SSD kitu bibir aing jontor ditonjok kumaing. Kita baru dah. Aya kan itu. Aing mah lapar. Hei, dia Jit. Diuk. Dak. Tadi kalau dia. Ih, dia mah deula. Jontor ya aing. Aing tah kalapa dia mah tadi. Muai. Kelan. Nah, dia bajagal dia. Nah, Pak Jit balikin iya aing. Naon? Balikin roti kanu ka warung Ambu Pedal Pop. Di mana ya, Kak? Di gigi imah warung Ambu Bongkok kali itu. Ayo. Atuh jeung si Tigor atuh itu. Ijen ka mananya? Ieu urut aing. Nya. Mana ieu dak? Loba-loba aing can datang. Kangen ieu. Ih, kebeneran dak. Loba-loba aing lewat. Gimana nih tanya? Ada yuk, Wira. Ayo naon bebek gembel? Beb, cari kelas. Awas, foto. Sama naon? Biasa. Rotinya. Tadi lah, tuh abe, lapar gua ya tadi nih. Yang geus burung jeung sia be. Oh, burung, nuhun bebnya. Diantarikeun moal. Moal lah, balik. Tuh, Wira mandi nu seungit. Alhamdulillah ya, bawa ka boga bager. Bukan nama lope ageng lagi. Iya. Mandi dah. Nah. Roti. Ada yang buka apa ya? Ayo lapor aing dulu nih. Kami lapor yo. Pamer kamu kayak gini. Iya, kami minta yo. Udah duitan ya. Berapa? Goceng. Iya. Terus kuai ditawar 10.000 be. Udah. Bajit. Ayo tunggu nih pakai mal yuk. Ayo. Ayo dah, beli non nih ya. Ini non bel, jalan-jalan lah di bebe. Oh, salah si Jarjit. Baby. Woi, asli korek itu dia. Jarjit. Buat ayo roti yo. Nah, isi kan nama. Gimana dia di mana? Di Pagembol enak tiup. Masih lagi balik ke warung ku aing. Murah ya mah. Pakai ampar lagi lagi. Sekolan. Jit, asal Jit. Kamu udah aing tuh, kamu udah aing tuh. Aing dalam. Ngeunah. Naon ieu, Boy? Deui mah softtek. Namun di mana dia? Di Pagembol. Hayang aing mah. Pagaran. Kuboloon dari ditibuk si gembol dari ya. Duitna di mana duitna? Si Gembol. Cokot ka aing mah hayang ka ditu. Sama aing lapar ieu mah. Beli ka mana yuk, Ra? Sana kala yuk. Yang ini be. Ayolah siap. Bek. Gimana le? Ndang jagelis le. Ada kapain? Oh, bayar. Lain no nganterkeun gitu. Di Baturan, Neng. Kami Oh iya. Neng Baturan, Neng.
Neng. Dari yang macam-macam kain. Nyok gitu lah Beres haru. Bislah kau yang tinggalkan be. Haru. Tapi kang pedas dia ala bata Samson. Kakan napak ku bem beres 1 kilo. Udah tuh kasih ini. Ayo jahil ayo. Udah deh becok kita duitna. Jadi tuh anak foto kunaon. Assalamualaikum. Garuda tak. Duitan. Kalah nona ta. Woi, Roti Belanda. Aduh. Atuh kan waktu. Gerakan babi. Bu, eta jadi apa lu lauk? Gue yang ngelakuin baby, ngelakuin babi. Tekan kah dia? Nek aja kulit, Pak, tadi, Ger. Mandi, Car. Can. Bukan duit gitu. Oh, galah, kan tadi ngejual roti. Duh, diberi di sini, Kak. Roti. Tadi teh. Ya, atuh eta mah urut eneng. Emang tenang? Senang baik, dijual ya. Jual saha? Ka anak buah si Bajagal. Ini sayut, lu pada mari gandeng mari mesti lu, Ger. Aing melapar itu buat geran buka kira. Iya udah batik hajatan meureun. Coba buka bisi ngainanan teh jerona. Terus dia muka eta teh jadi Dulu saya tak sebajagan anjing. roti cenan roti naon nu Antri kieu. tipu ieu murang. Geureum. Dijadu Andi sedangkeun endah ieu. Sedangkan urang sebajagal. Mulai endah ieu. Aing lapar ekor susung leungit, renak aing. Belum. Tahu. Iya nah, yuk. Cekat-cekat. Hai, yang muni. Woi, kemana sih? Eta Naon ge? Jaga di mana ka dieu. Ulah jeung ieu. Urang jeung kabudak di ka dibikeun deui. Ayo. Beb. Urang ke mana ya? Kamana bela? Ya dulu tempat nu indah, Beb. Yang tempat nu aman teh ya. Iya lah. Ayo. Amanya si Gembol. Wih, si Gembol. Ih, ho. Dia jangan. Ayo kita. Woi, Gembol. Dia nu aja sote anak buahnya. Oh, saya coba. Oh. Kali dia. Ya, Pak. Aing karek naon nek ulin di Beb aing. Kahayang aing mah mung ditipuk gitu. Oi. Bawa kali duitna. Duit naon? Duit tadi. Ada Bon beyang. Dikit, Saya Be. dipakai ya. Udah kejadian jalan gue. Ya. Ya. Yo, ayo mengulang. Kahayang aing main kurapan. Cokot dit. Cokot. Mana si bajagalnya? Nanti sengkieu ieu kumaha ieu? Nya oi ge. Ini balik deh yuk. Mah, Orang tah. Ini saya lah. Tuh. Oh, benar. Mah tangan ulah. Teangkeun. Ayo. Iya, menuran banget teh besok tekna. Oh, Ayolah. Don yuk. Ayo budak. Kabur gol. Pajo punya Gembol. Oi, Dianya, nomor gedinya. Udah naon belum? anak malang si Bajagal pan tadi. Aku rabe burung. Tapi itu belum. Saya lah, Beb. Dua. Kemana? Di Baya.
Paruh bawa gimana ya? Serius. Serius, Dok. Belikan iya aing. Naon? Balikin roti kanu ka warung ambu pedal pop. Mending balikin roti yo. Hah? Halo? Ambu premium. Jet. Oi. Balikin roti aing kena bayar SPBU. Itu mana? Warung Tante Iok LPG. Ah, siap. Barahaya. Udah lah, aduh. Dia anu ngejual softtek anak buahnya. Oh, siap.